Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod. Kinipagayam ang nagpailinged itinagan a Susan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kasta unay a panagbabawik iti pangadeng ko. Ngam naladawan ti amin. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Salbaget de. Dayawan nakman si Susan. Unay kamutan. Banyusan ka nga rod, takas ta unay abartat mo. Nagalas kamatan. Nagalas gayam taro pam. Nagpangit ka. Salbag ka. Dayawan Alakit din, tabanyusan ka. Itikas ta, makaturog ka. San? Dinagbanyusan. Tadyak ka ta makita di rupam. Nagalas tarupam. Sige, no di mo kaya tabanyusan ka, makamukan. Dito'y kansalas ang maturog. Napakasakit. Kuya Eddie, ang sinapit Unay matanday ka tao. aking buhay. Maturog ka ditan! Di ka mang disturbo iti karuba! Ang sino kumaskarubat di kumalit? Tagabo kami di kama! Yan adan, Ang kiti sino tagla. di nagabaw? Tsaka kagabo ni bakit ko, tanalaad! Ay na. Nanisit pa'y! Makapasuron at talaga ti kastoy nga asawa. Sunada kanya! Mangibabain! Napanag ti Bartag nga asawa. Nagsangar ama pa nagtrabaho. Nga uray pa'y nagdigusan. Susan! Ay, naimbag nga agsapam, nanasaling. Ay na, nabartag ka di manan nilakay mo idirabi ay. Taaglaaw-laaw manan. Ay na, wan nga rod, nana. Pasensya kayo na, tanadisturbo kayo. Wan nga raw, sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat naglawag amangag ti ilalaaw na. Laad ka kano nga asawa na. Ay, wan nga rod, nana. Sa bagay, saan matkit di nga agkipor? Tagpatinggala ang itikas jay. Saan nga agbarsak iti balay? Nana. Saan akas iti dadumaan na bartek nga agsapul da talaga iti kabinuksing da? Saan matkat di akas ta nila kay ko, nana? Day talaang ta. Ay na, makauma. Nauma akon iti kasjay nga aramid ti asawak. Nanang, tulungan kan nga aglaba. Anya, ay na, saanan, Lenny anak. Ingkakat agbasan iti librom, tapno manayunan ti ammom. Nagbasa ak itayan Kat ni Eric akabsat mo, ayan na. Agsursurat. Nasayat mo kasta. Ala, ingkan iti ayan na, tagbasa ka. Bayam, syaklatan ti aglaba iti muron tayo. Ne, nagisaang kamot gaya man, anak ko. Winanang, amok ka nabambanog ka naglaba. Isa nang isaang akon. Agyaman anak ko, ha? Kaya't mo tinalamis, Diyos. At daing palamis ko di taref, nanang. Ay, kasta ka di, anak ko. Alaman nga rod. Mabit lang, tinak mangala. Kaya't mo titinapay, nanang. Ipalamanan ka. Alaman nga rod, Eric, anak. Tamarik na ka talaga tibisin ko. Ay na, agyamanak kada kayo nga anak ko. Pagyamanak unay, tamuyo ti tumulong kanya. Nanang, at tuyon ti Diyos mo. Agpalamiis ka pa'y. At napag namin kadagiti kagayom ko. Anya? Yung kami di La Union.
Anya ti aramidan nyo ijay. Nagating kami ag-relax mata. Ha? Kanayo na kasta Oh, anya ka na yun? Itaman la day tuyan. Napan kayo man idin. Duan abulan ng tinapalabas. Ket, anya ko matidagas na. No mapan kami manin ita. Isaganam kit din dagiti kawas ko. Kanig ka na kiti kwarta, tanay. Awanan tigam ko kwarta. Anya? Ni, awanan ti kwarta nga igam ko. Ingatan kon iti bagas. Kan nagbayad ak iti kuryente. Anya? Ay, ikaw umutang. Tanay, awan ti kwarta. Kababain mat, no siyak lang ti awan ti kwarta na asumurot iti panagbiyahe may. Oh, at iti utangam. Ang bayadam tumat lang intun Domingo Tapag bayad ko iti nagutangak iti bagas. Umay to ngamin intun Domingo ti malam. Uwan korason. Bayadak to. Tagsweldo mo't lang nila kay ko iti Sabado. Sige. Agyamanak manan Naimbaglakit din tada ka pagut-utangak. No kasta nga agkasapulan nak. Kasta ti agkakaaroba. Agtitinulong. Ay, anyan. Oh, apay Susan? Amom ka di aday to inutang ko kan kakat. Aramatan laang ni Benny ama panijay laon yun. Apay? Anya ti aramidan na ijalaon yun? Mapanda ka no ag-relax ije bye-bye. Ay kat bay ama? Kasapulan na ti ag-relax paminsan. Saan lang nga ita daytoy, korason? Maikatlon daytoy nga ipapanda. Ngam ti madi, nagbasit lang nga rudon ti sweldo na. Un-unaan na pay laang dagiti barkada na. Anya? Kas ita. Imbes nga igatang ko kumay ti bagas daytoy inutang ko kan ka. Ngam saan? Tagastusan na amapan ije laon yun. Ay, na yan. Ado nga min ti barkada ti asawam. Kat na niya ti aramid da. Sumursurot mo't di asawam. Wan nga rod, dayta ti pakasurunak. Takaslapay labaro iti panagrik nana. Wen, pudno ti nakitak Susan. Sa saggay sada iti babae, nganyang kasda iti motor da. Anya? Ijay motor shop pagparparipirak iti motor, tinagsasabatan da. Ha? Nakitak ni Binay. Adamot inyang kas na babae. Jak amo nakita nak. Ngam idi nakitak. Sa anak kon ngay masidag. Tanagpaliiwak. Tamas dawak. No apay nga da babae kakadwada. Tagayam iyang kasda. Talagang awan latta ti panagbaliw ni Benny. Kasta na latta sipud pay. Naimbag mo't taman anusam latta ti asawam? Uwan nasurok asa nga pulo atawon min nga agasawa. Dadakkelan dagiti anak mi. Ngam kaskas ti, awan latta ti panagbaliw na. Managbarkada ti asawam. Nagado ti gagayim na. Saan ko maaparikot dayta, Don? No panunutan na kumamot ti pamilya na. Mas ikikan na pa'y ti importansya dagiti babarkada na, ngam ti pamilya na. Ay aganos kalata. Taasawam kit nga rod. Apay ka di akasto'y tigasat ko anak ki asawa. Pasig sakit tinakam ti sagsagrapak. Kaano ka di makariknaak mo ti tiragsak iti kaunggak? Nanang? Anak, apay adi ka pa'y maturog. Nakita kayo dito'y balkon. Iso nga'y masidagak. Anak. Amok. Agsangsangit ka manan, nanang. Kwa anak. Kasta ka matkat. No adda ka dito'y balkon iti kastoy arabi. Agsangsangit ka. Anak. Ningamin tatang. Kaslaawan pamilyana. Ha? Kwa. Anak. Puston. Saan ka nagsangit, nanang? Puston. No kasta. Ay na, agyaman ak launay korason. Uwan, mayatak iti kunam.
Kaya't ko ti agtrabaho iti bakery a pagpapaayam. No kasta nga rod, sumurot ka ita kanyak. O sige, agpalasak laeng. Imbagak kan ni boss medyo maladawak, tao may kasukunan. Talaga nga agkasapulan kami iti kadwa. Ay na, agyaman ak una ay kurason. Agyaman ak. Maanusam ka diti trabaho dito bakery? Ay, uwan boss, maanusak. Kinapudno na, nagtrabaho akmat laidi iti bakery. Nasaya at launay. Agyaman ak tainawat dak ditoy, boss. Ni kurason ti pagyamanam. Ta iso tinangisirken ka ditoy. Nagino sa talaga tinluto mapansit Sige, mangan kalat ta. Tay mo nang dagiti anak mo. Naturog na pa yan. Basta Kumusta kayo mo tiragragsak yung jela unyon? Damag ko kat. Sasaggay sa kayo kano iti babae nga inyangkas iti motoryo. Ano na? Sino tinangdanan kung kayo dayta? Saanan anas kan ama amuam. Ket, anya ko maitangay, awan mo ti mading ay naramid ko, Inyang kaskulang mo't di babae. Awan lata ti panagbaliw mo. Dadakkelan dagiti anak ta. Agtawandan iti 10 ken 11. Ngam aging ga ita, kastam lata. Aglaklakay ka kadi akasta. Ay, Susan. Sardang anak man, tamang mga anak. Makapaawan kay tiganas, Hingga kiti maturugan. Panawan nak ditoy. Siya kung ti makamoy, ti bagay. Dito'y kalatan ni Store Susan. Tapno saan ka unay mabannog. Si kalatan taglako ditoy. Ha? Bayam adagiti kakadwam ti agmasay ti tinapay. Ngam, boss. Dito'y kalatan. Aglako kalangan. Huwag kayam. Kaya't kang awisan na mapanmangan intonal daw, ha? Ha? Mapantamangan iti restaurant ti gayam ko. Kwa? Tapno awan ti may bagam. Isurot to ni Corazon. Ha? Awan ti mading aramidan tayo. No di kat mangan tayo laeng. Isuasaan kanyag gad-gad pa'y. Nasarita kanyak ni Corazon ti may papanit asawam. Kaasi kamot nga rod no kasta. Boss. Sorry Susan. Naistoryak ka ni boss. Awan anyaman na. Sa bagay, pudnumat ngamin. Kaasi ka pa'y Susan. No nasapsapal ako maanakita ka. Siyak ko mati asawam ita. Ha? Napintas ka. Ket sayang, no di nakaamong ay patagti asawam. Boss. Ngam, saan ka maawanan ni tinamnama, Susan? Bareng agbaliwan ti asawam. Sige lang. Naginom tayo. Pulutan tayo. Bastante ti pulutan. Wala! Dahil mas ti pulutan pa naman. Wala. Impalutom sama kami ng ti review. Okay lang. Dito kakatwa. Basta na kayo. No problem. Dito ti kayat mikin ka, Benny. Kanayon na kami nga ilibre iti inom. Ay, sige. Naginom tayo ulit libre. Nasusweldo ko naman. Ado, tigatang ko itiarak na may bus tayo dagiti at dadiday. Ay! Ayos ka! Saan di makamo? Sige. Ay! At tagaya mong tinalay nga asawa ka. Sa di nagtinap-napanam? Nagapuak iti trabaho. Trabaho. Agastaya. Abe, at tagaya mong trabaho? Dito'y manan paraangan ti pag-iinuman nyo. Anya ti orasan. Dandanin alas 11 iti rabii. Na. Apay, Padasin ti agumot si Kasusan, tatibaban ka. Saan ang agungan? Sige, sumra ka kundi tabalay. Tatang, at tuyan ti pulutan nyo. Aba, nagbayag ka. May sakamit. Siyempre nagbayag mat ngamin amaluto day ta karne. Nagalason ti ugalim, Benny. Na. Agraman ti anak mo. Iraman mo iti kalanggungam. Pagpuyatom, tapno agluto laang iti pulutan nyo.
Ano ko makay? Awan at talaga tinakam mo. Nabartak lang roda ni Ben. Rimwarda pa'y larang. Sakit na kamotor da. Di na kaya tipa-tipa. Makamun iti biyag na. Laplapdak ng layatan nakmat iti danog. Di binaybay akon. Anya? Ada dito ospital ni Benny? Uwan, sige, umaya ka dagos. Lenny! Eric! Apay nanang? Makamu kayon iti armosaryo, ha? Inaki di ospital. Nadisgrasya ka nun ni tatang nyo iti motor. Anya? Anya ita tinaganap mo, Ben? Awan pa'y pulos pakaragsakan ming agiina nga inaramid mo. Pasig asakit ti ulo. Susan. Kat kita amit ha. Naimbagtasan agrabe tinapagtan mo. Nadait laday takiday mo. Agsao ka. Saan asen na ay latan ti mangmanggukukan ka? Sorry, Susan. Iti dayta na pasamakkan ka. Agnakam kamot nga tan. Kat pangaasim ta idyamon ti barkadam. Kat ipangpangrunam kuman ti pamilyam. Ipaayan na kami kumamot iti kinaragsak. Saan apasig aliday? Aging gaita ket nalidayak pay laeng. Gapo taawan pay nasayaat nga aramiden ti asawak iti pamilyami. Tuy pagayam mo, Susan. Agyaman kami met iti daytoy apakasaritaam pagayam a Susan. Awan ti sabaling aramidem no diti kanayon amang bagbaga iti asawam. Ken bareng iti dayta na pasamak na ket agbalbaliwen. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Susan dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.